שמגלים שמשחררים מחבלים אסירי עולם לירושלים, משחררים מחבלים אסירי עולם ליהודה ושומרון, כאשר כולם יודעים שהמחבלים האלה ישובו לנסות לפגר. עדיין לא מאוחר, אנחנו לפני ישיבת ממשלה. אפשר לעצור את העסקה הזאת. תצטרפו אליי. Warga Gaza yang mengungsi mulai kembali ke rumahnya saat kesepakatan gencatan senjata. Namun pemulangan warga Gaza justru mendapat reaksi keras dari pejabat Israel. Pasalnya mereka menganggap Israel kalah total. Dikutip dari Palestine Chronicle, hal itu disampaikan mantan Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir. Ia menyoroti pembukaan kembali koridor Netzarim yang membuat warga Gaza kembali ke rumahnya. Tidak hanya itu, ia juga menyoroti penarikan pasukan Israel berdasarkan perjanjian gencatan senjata. Menurutnya, hal itu menjadi tanda kemenangan bagi Hamas dan hasil memalukan bagi Israel. Meski begitu, Ben-Gvir mengatakan kemenangan tersebut tidak mutlak. Namun saat ini Israel seolah seperti menyerahkan diri secara total. Oleh sebab itu, Ben-Gvir meminta agar perang kembali dilanjutkan. Radio Angkatan Darat Israel melaporkan hal senada, yakni menyatakan Hamas telah mencapai tujuannya. Media tersebut mengatakan akan sangat sulit bagi Israel melanjutkan pertempuran di Gaza. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.